días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, incluso al público juvenil. Добрый день всем, особенно детям, которые пришли вот сейчас недавно, и мы очень рады, потому что они здесь. Muchísimas gracias a la organización por invitarme y por permitir explicar todo este proyecto de 30 años. И спасибо огромное организации за то, что меня пригласила на это мероприятие. И в течение 30 лет я работаю в этой области и рада здесь находиться сегодня. En realidad yo vengo aquí para hablaros del Museo Etnográfico, donde está el Bananal Yacuto. У меня есть музей этнографический, где находится якутский балаган. Pero antes de enseñaros las imágenes del museo, Но прежде чем к нему его увидеть, я сначала хочу показать вам те места в Российской Федерации, где я побывала. quiero que entendáis por qué un museo sobre Siberia y Asia Central en Toledo. ¿Por qué sobre Siberia? Я хочу, чтобы вы поняли, почему именно в Толедо, это под Толедо, даже в маленьком городке Булан, мы соорудили якутский балаган. Se debe a que he hecho 19 expediciones a Siberia y 5 a Asia Central, y ahora vamos a ver los sitios donde yo he trabajado como antropólogo, como etnógrafo en diferentes partes de Siberia con muchos pueblos nativos. И вот Кармен уже упомянула, что она в течение 30 лет занимается этнографией. И в течение 30 лет она организовала 19 экспедиций, посетила 19 регионов России, а именно Сибири. Bueno, vamos a empezar las fotos. И фотографии тех регионов, Aquí, con el mapa de conjunto, vamos a ver donde he hecho diferentes expediciones etnográficas. да, вы видите отлично цветом тот регион, куда она фотографическую экспедицию организовала. Altai, Алтай, Бурятия, Бурятия, Хакасия, Сахар-Якутия, Якутия да, здесь такая Якутия, Кармен побывала 4-5 раз. Туба, Туба, Хальки-Мансия, Алтай-Край, Алтайский край, Красноярск Красноярский край, y Иркутск, Иркутская область, Кемерово, Кемеровская область, Новосибирск область, Новосибирская область, Омская область, Омская область, Томск, Томская область, Тюмень. Тюменская область. И это вот моя страница по интернету. В интернете страничка, которую можете как-то для себя отметить, сфотографировать и посмотреть по дому. En este mapa podéis ver que he estado en muchos territorios de Siberia y en esos territorios he trabajado con muchos pueblos diferentes. И вот на этой карте вы видите уже отмечены те территории, где она реально работала, и именно с людьми, которые проживают там, национальностями, нациями, которые там проживают. Ya работали с Якутии, Эвенки, Эвени, Буряти, Тувинцы, Шорцы, Хальтиманси, но я хорошо знаю. Поэтому posibilita много времени я хотела показать наша страна Испания, как эта культура, разные люди здесь живут. Поэтому я думала, было бы хорошо строить музей, и они могут узнать, как живут, как дома. То есть вы поняли, да? Работала с людьми, которые проживают в этих регионах. И вот балаган стоит он. Este balagán, bueno, esto es una representante de la Embajada de Rusia.
de la embajada. Вы видите меня, и рядом представитель посольства Российской Федерации. El Baladán lo iban a construir dos o tres edificios, ya. Pero no pudieron venir. Балаган должны были построить два человека, которых мы ждали, что они приедут из Якутии, но они не смогли приехать. Y por eso lo hemos construido el Baladán entre mi marido y yo durante 8 И días. поэтому мы построили этот балаган вдвоем с моим мужем. Y la asociación ella vino invitados. И чуть позже уже приехала у нас возглавляемая Михаилом, Y ellos construyeron lo que faltaba. они построили на соорудили то, что не хватало. La chimenea, Это огонь, камелек, el cierre, церкви, el poste, los bancos, скамьи, которые сделали y hicimos una gran fiesta de И inauguración. мы организовали, это был такой большой праздник открытия. Вот они работают, Вот это como otra, люди работают. вот мастер, Альдашка, Мастер находится здесь. hicimos también una exposición con todos los objetos que trajeron de Jacob. Ну, кроме этого, конечно, есть у нас выставка всех предметов быта, одежды, которые постепенно привезли из Está toda la delegación que vino de Yacutia a Toledo para la inauguración del museo. Вот эта делегация, которая приезжала на открытие балагана, то я Después hemos construido un jardín. И потом мы построили шагар, место сохранения. Pero estos troncos, estas maderas pesaban mucho para nosotros Полы деревьев, из которых мы строили, конечно, были довольно тяжелые. y el edificio lo construyó un carpintero profesional. И это строение сделал уже профессиональный плотник. Todo con nuestro dinero nuestro, todo con nuestro esfuerzo, sin ayuda de nadie, ni administraciones, ni nada. O sea, todo. И хочу отметить, что сооружалось нами самостоятельно, без какой-либо помощи администрации, региона и других вложений. El museo está en un territorio de 40.000 metros cuadrados. Музей наш, под открытым небом, находится на территории 40 000 квадратных метров. Как сказали, городок Полан, около Толедо, Толедо находится в 70 километров от Москвы. Tenemos aproximadamente 2.000 visitantes al año. Наш музей посещает около 2000 desde niños pequeños, infantil, grupos, asociaciones, hasta universidades. Y como soy doctora en antropología y etnografía, también tengo algunos estudiantes y aspirantes. ¿Cómo se dice Carlos? Para mi madre. Sí. Esta es la Asociación Antropológica de Toledo. Todos son doctores, profesores. Son
Acacia. Acacia de yurta, sí. Para construir la yurta, sí que vinieron dos hombres de Abacán. Para la inauguración de la yurta invitamos a un chamán de Acacia. Esto es el interior de la yurta con visitas y esta es la baña. Las calles, esta baña la han construido dos buriatos, sí. Y хорошо работает пока. Esto es de Buriatia, de Cuba, de Mongolia. Esta yurta, como nosotros no tenemos mucha financiación, lo hemos comprado a través de un programa de crowdfunding. Esta es la yurta de Kazajstán. Porque el museo es ahora Siberia y Asia Central. Esta yurta es maravillosa, la única que hay en Europa es ceremonial. Esta yurta она единственная юрта в Европе, которая оформлена таким образом для церемоний. Y es un regalo del presidente, que era presidente de Kazajstán, y ahora dimitido, creo. Pero практически подарок бывшего президента Казахстана. sí. Y entonces los sultanes, sí. No, el presidente tenía una fundación para el desarrollo de la cultura. Yo soy también profesora visitante, no solo aquí en Rusia en algunas universidades, sino también en Kazajstán, en Astana. Как profesor. Entonces, este es el museo abierto, ¿no? Entonces, en este museo nosotros hacemos festivales, fiestas, concursos, conferencias. Y yo he venido aquí este año, además invitado por la asociación y por el Ministerio de Cultura, por la asociación de IADE, por el Ministerio, y he venido porque quiero organizar un festival y un congreso sobre Yakutia en el 2020. Я приехала как раз на спасибо за то, что пригласили, не только потому, что пригласили ассоциация и Министерство культуры, но и для того, чтобы в свою очередь пригласить представителей на праздник, который организовать фестиваль Это muy Buriatia. Son del lago Baikal, los que están fuera del Baikal son personas del Baikal. Es increíble la cantidad de público que viene al museo. Невероятно какое количество народа, который приходит в музей. Sí. Просто невероятно. No. Y
Y también hacemos en las comidas típicas de las regiones. Cuando sea el día de Yakutia, el año próximo, vamos a poner folclore, invitar a algunos artistas artesanos, mostrar la cocina, y las tradiciones yakutas para que los españoles también digan a conocer. Bueno, entonces, sí, también hacemos actividades como talleres, conferencias. Esto es sobre el chamanismo. Sí, porque yo he hecho mi doctorado sobre el chamanismo siberiano versus cristianismo ortodoxo. He trabajado con 40 chamanes, 22 mujeres y 18 hombres. El primer domingo de octubre es una fiesta infantil. Y ahora quiero que veáis unas imágenes de mi experiencia aquí en Yakutia. Son mis recuerdos de Yakutia que tengo siempre en el corazón. Esto aquí, el invierno de Yakutia, el duro invierno de Yakutia, una para ganar vivo que no son muy buenas las fotos, pero que son mis recuerdos de Yakutia. Un artista, es un artista fabuloso. Qué bonitas imágenes que gustan mucho en España. Ucieka Kosiniava. Неправильно. Estos, yo siempre lo miro en mi casa, lo miro. И всегда я вот присматриваю, Да. Yo soy de un país muy caliente, de mucha temperatura, pero me gusta mucho el frío de Sevilla. где очень тепло, вы знаете, спать. Но всегда люблю быть снежной и пустыней. Всегда на моем сердце. Ahora, con esto, estoy
экзамен, когда я работала, в институте, она приезжала как преподаватель, проводила семинар для моих студентов. Я уже не ждала. Bueno, por desgracia tengo más material, pero no hay tiempo, se ha cortado el tiempo, entonces dice que no hay tiempo. Por favor, les invito a que miren la página web, está también en ruso, o sea que es no, lo nuestro. Y можете следующий раз, они дают меня больше времени, потому что это очень мало времени стало для меня. Ладно? Спасибо большое.